Anyang aki din! Narabyan ka mo, Bella. Naggapuan ngay. Nagapuak man ni Jaili, nana. Napaanak nag-deliver tila ako. Ay, naimbag ka pa'y. Tapaspas ti pa naglakom iti online. Saan mat unay, nana? Sakto lang. Tagitimot lang sigot at sukit, di gumatkata. Nasaya at latta ka day. Tinapatag kat malakom tilakom. Saan ang maistak? Ay, wala. Pudno day tanana. No maistak namin kat maturog mat ti puunan. Kasla kanyak mo't adito tirsinak. No adag expire kat dakkel alos ko. Kasta talaga tagla ko, nana. Ada pangabakan, adamat pakabakan mo minsan. Namanyangay nga ron, anos lang, Tano awan anos, awan malamot. Ay, wan Alang nga ron, nana, labsan kayo pa, ha? Agawid ako, Tainak man nag-live selling, itila ko kabado. Yung daytoy abading tilar aramiden na iti Facebook. Nagkatawaan, piling. Bangag ti pa nagkatawa medyo kusina. Ay, ni bading kaslago yung. Kasanumat ngamin, kaslabagtit. Live alive dito yung Facebook. Ngambasit matagbuy-buyakan ko na. Angam sige lang ta. Ay, nako dagiti taptao nga awan babain na. Ang nakatinday ito nga ibagpagamaya. Kitaam ngamin ati live na. Lako iti kawas. Ngam nagpapangit mo tilaklako na. Nagturad pa'y nga ag-live selling tidang nga. Anya? Ay, no siya klaang takpakawan. Mabainak lakit di akon di live selling. Ngam awan mo tagbuy-buya. Haha, anya lakit din aya. Katuan mat nana, buyain nyo ngamin dagiti live na iti Facebook. Ha? Makapailak mat ngamin. Nagalas dagiti lako na akawas. Ngam saan amabain? Ay, anya kalakit din aya piling. Di kalat kaabay-bayan. Tinapatag akat agtrab-trabaho. Tapno adda kanan na. Si kamot. Wen ngam kaslang arud aguuyong na imbag kumamat no napintas abakla ngam saan mat. Ay na kasladang buhal abakla sapay live alive hay makauma. Anya ay hunay kan ket no di mo kayat akit kita enti panagla-live na iti Facebook. Simple lang data. Saan kang agbuy-buya? Inchinday. Anya no kayat mo mat aglakaw. Aglako ka mat. Saan aday talagoy uyaw ti among aramidan. Kayat mo sa wen, mapangkain ton bigat iti ili. One friend, naskan nga man niya inakalaan ti bail nga order ko. Hay, sana all. At daman ang tibail na. Si kakit di mo. Siguro, inton katapusanak pa yung makagatang itibail ko. Awan gaya, anyang iti naglaon na di kinatang mo abail. Duha nga min day jay, friend. Jay maysa. Pasig abad ti kargana. Jay mat maysa. Pasig mat asyos. Ado nga min ti agdamdamag kanyak iti bags kan sapatos. So aday jay na ti ginatang ko. Sana all talaga. Sana all ka sana all. Jak lapat yun nga awan kwartam. Si kapay mat. Addaan, ngam ala. Kumatangak tumat, friend. In kalainin ton bigat ti bail mo, ha? Tapno marugyaman na may lako. Basta gayang ti bagbagan ni piling itiliklikod Yawanan ba na
Wan, saan lang asyak tinangibagaan na iti dayta? No di kat adu kamay. Anya? Nga main, uray ni bakit uping ijay daya. Kasta kanumot tinapan na imbagbagay jay. Kas kala kano agguuyong ngagla-live iti Facebook. Anya? Ay, nako. Anya ngay kumati ng kababay ni Tar Aramida. Kat agsapsabulak matiti kwarta. Dayta nga road. Ay, nako. Apo ya, day piling. Nonya nga taaya. Ti, nagninawa ni inang nakankwana. Takas ti panagpampanunot na. Balusong. Mga noing nginaw day ti sakit tinakam. Isuakas jay ti ugali na. Ha? Pwede pala yun? Katuan maet. Kunada ngamin idi panawon may. No inginaw da kakano iti sakit tinakam. Manakibiyang kakano. Iso siguro akas jay ni Pilaing. Manakibiyang. Una yan ni Piling. Di tamot nga aglako no kayat na. Wanya ron. Panira ng araw yung babaeng yun. Manakibiyang launay. Anya nga ta, ati nakakatkatawa iti panagla-live selling mo. Kat aglaklako ka mat. Day tangarot ti ko na. Kan may isa. O di na kaya tabuy-buya ay nagiti live ko. Di scroll na laang Wano saan? I-unfriend na. Tapno. Amam mata ni Piling. Agbirbirok la dayjay tikat katawaan na. Bayam latan. Inton kuan. Saklang arot ti mga unfriend kan kuana. Wano saan? I-block kulat tantidang nga. Ngawan pampanunot na. Kas itinakunak. Bayam kadilatan. Agkatawalat ta aging kat kayat na. Saan mo nga ibablak? Isupay obvious ko naman, George. Anya lakit din aya. Hala! May samit ngawan babain na. Ha? Sino man ang dati bagbagam nga awan ti babain na? Ni Lisa, may samit akas lagoyong. Ay, unay ka na ya Piling. Itala aguy-uyaw dito Facebook tamong aramidan. Kita am ngamin Ay na, may samit akong di live selling. Ngam awan mo ti agbuy-buya kadagiti ila-live na ti awanan bain. Adda ka dito nga aguy-uyaw. Ngam adupay ti maubra dito unag di balay. No isungata ti aramida mayan. Anya? Di ka lang mabay nga aguy-uyaw. Naimbagpaigid dito kita uy-uyaw. Taam mo dang agsapul iti kwarta para iti pamilyada. Siga nga Anya? Agda ka lang dito'y balay nga agpis-pisbok, agmalmalam. Anyalakid din na Piling. Uray asawa ka, saan ko akanunungan dito nga aramid mo? Nakauyaw ka! Anya manan ngay, mayam dito'y tersinak si Kapilain. Ha? Ada ka di manan ti umay mo imaritais. Ay, ada talaga nana. Anya? Nakitak ngamin ti panagla-live selling ni Lisa iti na minsan ngal daw. Ay na, makapailak man nana. Tapaya makapailak kataglakla ko nga raw. Live alive iti Facebook. Ngum awan mo ti agbuy-buya iti live na. Ha? Di lang mabain. Ay na, piling aya. Piling idi, aging gayta. Nung ataday ta panagdildilaw, kan panaguy-uyaw mo iti padam atao, kat agpakabisi kamot iti biyag mo. Anya, no kayat mo magtaglakaw, aglako ka. Ada ka lang mo't ijay balayong agmalmalam. Wano saan, mangsapul ka lang iti panggadam, tapno ada pagbisiyam. Saan aday talaguy-uyaw tambaw.
kasla ni piling. Jay nagapoy tayo dito. Ay wun, isaw. Nagawid na. Tabi nagaak ngamin asaan anasaya ter aramidin na. Ngagoy uyaw iti pada na tao. Ay, iso. Katkatawaan dadali sa kanbilya. Ibagbaga na kundi live silinda. Ngamawan mo tagbuy-buya kadakwada. Ay, ugali na da jay di pa. Naibag ko mga na. No, ada na talaga na trabaho na. Tapno daganas na nga agoy uya. Ay, awan mo nga road. Tadalaang ijay balayda. Kakapipitaw. Ay, di na pa'y amo at tulungan nila kay na iyay bangkag na. Nagsadok na niya papaay. No, anak ko lang siguro, pagsasawa ka. Diyan kaya, ti kasi nga ugali, ti may sa babae si aasawa. Isuaos to lang ang pinagaam. Barang agamiris, yawanan bain. Bakit Petra? Wan, dahi ta tinangag ko anapan na ka na imbagbaga di ta ka aruba. Ay na po. Payamlatan, friend. Tinggam lang di ta bangir alapahit mo. Irwar mo di ta bangir. Ay, una yan apiling. Dagiti ta tao nga wan maraaramidan day ti biyagda. No di agoy uyaw. Numasabsabat ko, awan ti ibagbaga na. Tagayam, katkatawaan na ta itiliklikkudan. Anya lakit din aya. Nagmayat a pagsasawan. Ay. Ang sayang ka lang iti oras na tutupam ko nagtumet. Never mind her. Sa bagay matkit di ah. Ala, mapantakit din ija ili. Inta gumatang iti iluto ta intun umay apaskwa. I want a friend. Umayak takaduan ka nagluto. Da kayo matgayam ti masabat ko. Ha? Ay, wen. Da kami nga ron. Papanam nga ipiling. Siguro, naggapu ka ba ng jitersena ni Auntie Belen anya? Si kakit di mat. Saan mat? Nagapuak lang ijay laod. At dala tinapan ko kinita. Da kayo nga papanan nyo mat. Ay na. Ang mga nalipatam nga umadanin ti Paskwa. Mapan kami di ili. Kumatang kami iti lutuan mi. Si Kangay. Saan ka kadi amapan? Ay saan? Nilakay kunto siguro timapan. Malaing kayo nga rodan. Tapno masapa kayo matlaang ang makaawid. Okay. Napaka-plastic mong babae ka. Gayam, dandanin tinutsi buena. Gatuan man kami. Abay, awan ilutong. Anya nga itiluto, kat awan mat kwartak nga igatang ko itiluto. Pangalam ngayon kami. Awang matrabaho. Alin lagi dinaya. Nita, insultuan nakpay lang. Sana ka mangin insulto. Ibagbak lang matipod no. Anya, Adda ka lang mga min dito'y balay nga agpis-pisbuk itag malmalam. Anya ngay, ita. Nutsi buenan to. Awan pa'y mailutom may. anya. Nalalala. No awan lutwem, ingka maturugan. Iso ka pa'y apamigsam manan, amapan agmarites, inton bigat. Anya laki din ayak. Oh, apay dahi ta dana kaldiro. Ay, kwa.
Malagip ko nga minday ti kaldero ni Bakling Bella. Anya, anong data? Mapan ko isubli inton madamdama ije balayda. Dayto ije kaldero na asaan ko ana isubsubli ije pailaeng. Ay na, amok maninday ta agaraw mo si Kapiling. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam, kat mapan ko lang arod isubli. Mangibabayin ka kasawa, diyak mo na niya't sawaking ka. Ay, basta, aguli mo kalata ka di. Anya lakit din ayang Dario. Di ta ka man lagad, mangibabayin ka talaga. Anak. Nakaluto ka ka na. Wan tatang, nalutok mo't amin na nagitinas kanya iluto. Ay, nasaya at anak ka. Wan tatang, Nasaya at no kasta. Orayan tayo lagi ni Manong Mulo siya. Mawag nga minitay nga umay kanumot makipangan dito'y balay. ay katwa na. Adaw mo di inlutok amakan. Ang mga numasayang laang no saan ang maibus amin. Siyempre. Diyan luto mapinikpikan. Isote kayat ni Manong Mau. Naibagag kami ni Mawag. Ah, isumot lang ah. Ala, orayan tayo nga rubiitan. Alam magantayan. Doon luto ni Lisa. Mga mangan tayo. Naibaglagay tada kwarta ni Lisa. Isuan na kay luto mo ti ita Paskwa. Ay wana, naimbag ko na am taadula tati gumatgatang iti lakok iti online selling. Apo! Ah. Apo! Oh, piling! Sikamot kayam! Itaman pa nga imay ka diti balay mi? Wen mare, imaya kun taumay ko kumaisubli da ito'y walis ting-ting abinulod ko idikan ka. Amangan nga minusap sa pulam. Ay na, hindi nag-imasan si Umigo pwede sa ba? Nitip ang manok ko naman. Ano? Mangan! Mala, mangan ka ang tatang! Si kakit dimat kumari. Nalipata kunday taawalis. Ngam italaang nga isublim? Katwan tamadama nga min nga agdaldalusak ijay balay mi. Nakita, iso ako na nga umay ko isubli. Kasta aya, kat ala idisumlat ta di taigid. Mare, di nakadiawisan amangan. Ha? Ay, saan Saan ka akayat nga awisan ta marurudak unay kan ka? Anya? Kunam siguro no saan adumandanon kanyak dagiti sinasaom iti kalabas. Amom ka di? Amin dagiti inlotok ita. Kat nagtaod iti live selling akat katawa am laang. Ha? Ay namare, pasensya ka kumamot din si kakit di mo. Pasensyaan ka. Ngam saan ka nga awisan amangan. Ay, nakalisagaan at meteng. Mga anak meteng. Ay na, kasla naghihimasen, tintuno kabangos. Kasla nagnanama, nagpanglo. Anyalaki din, with matching donas chili oil, ay champion. Mare! Mare! Ay, may katimare. Kulak-lakit din, wala yan. Agpunggos ka magnamin Anya mo talangamon. Kulak-lakit din o imaya ni inang ko, nga inyatanga kon. Unay kamutin, Mare. Kasla ko nam anagalasak. Kat nagalas ka mat talaga, kas kalagurang. Sika talaga. Ayun gayam. Imayak, taumay ko kung maisubli da ito'y kaldero a binulod ko idikan ka. Anya, di kadang tinapalabas. Manipot binulot mo dahil ta. Ngamitala nga isublim. Anya lagi din piling. Kat agdaldalusak ngamin itay ijay balay mi, idi nakita. Iso nga uray rabi akit umay ko isubli. Kasta ka di, naala Idi sumlat ta dito ikid. Apay, saan nakadi nga awisan amangan, kumare?
Kumari nga ipagbagamat. Awan di kumari akaskan kanya. Uy, awem, di pa nagla-live selling ko, di badbado. Salita, umay ka aging susubli ti kaldero. Tapnayaban ka mangan. No way, no. Piling, akag pilingan, dito lugar tayo. Anya. Hey, nagpanglo, kinagnanam dito yung tulong abangos ha. Ngam saan ka nga ayaban? Tanagalas tiyo galim. So sorry. Walang mano naggapo kay Jayan ni bakla na pan nakipangan. Bakit? Dinakman kasarsarita si Kadaryo. Ang mga numatong pa ka iti kastaunay, nga uray lang maturog ka iti makabulan. Anya, siguro sanda ka nga inayaban amangan anya. Iso akas taunay manen apungtot mo. Sumardan ka kunak na! Anya lakit din aya! Apo, alayin ka mga nun di kusina. Aldain luto ka toyo, isuti si Dam. Salbagkit iti kastuyabyan! Hey, aganos ka. Tanya ngay nga ron, katawa mo ti trabahom bakit? Nagmayati pa nagkatkatawam ka nagiti ka arubang agla-live selling dita. Ita, isuda ti adda inluto da. Ngam si kangay, nga. Anya? Ita. Si kapay tagsagit tinakam na, asaan dang inayaban amangan. Dayta ti ganaba. Nagalas ti ugalim, danga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Oh, ape anak ka ulimag ka dita suli. Kasla nagunag ti pampanunutam. Ay, paregot ko nga ron ni tatang. Ha? Taapay. Nakarong nga ron man ti sakit na iti lapayag. Pulos mutin at makangag. Anya? Pampanunutek nga raw. No anya nga tano, agpakonset puro ako sa lang. Ha? Sana bali tadamo da bakla yung Sandra at tumulong kahit ano bilang lang. Kat si kaano anya ti kunam, mayatak mo't iti dayta na panunot mo lakay. No addan to ti maurnong ang mapaglakwam iti tickets, ay kat maipaagas mo to ni tatang. Uwan bakal, iring iti pampanunutek para kinkwana. Tapno man makangag matag. Sana apasig sinsinyas no dati bagbaga. Pipito mo tayo umawawang. Anya nga tati pagana. Hello, Pipito? Hello, Fiona. Busy ka ka dito, Ha? Saan man? Agda kami lang dito yung banay. Katok ni Sandra. Apay kandi. Agda ko mati napatag kay baga. Kat umay ka dito yung balay ita. Agda kami lang dito eh. O sige mga ron. Umaya madamdama lang. Sige, urain da ka, Pipito. Kahit ko mga kid daw ititulong ka na kayo. Anya klase tulong? Plan-plan wag nga may nagpa-concert por ako sa kuma. Para kinitatang ko. Ha? Agan ano ayan ni tatang mo? Sang amin na makang no iring id nga men. Kadakil agatad di magastaws. Iso na panulot ko ti agpa-concert ko ma. Kuwan Day talaga yan. Iso na lang ta. Pero schedule. Tata ngamin imununam si ka. Ayos lang. Tinapatag matuloy. Uray saan pa nga ita. O sige, Pipito. Tay saga namin nga ruti ticket para ita, ma'am. Agyaman na, Fiona.
tinagsaritaan nyo kin ni Fiona, lakay? Ganda jay abakin. Mayabot ni Fiona iti singasing ko a concert for akos. Nasaya at ano kasta? Isura lang na. San pa'y nga ita? Ado ka nung amin tinakapila. Ay kat ano sa mun ati aguray, tinapatag kat matuloy. Ay wala. Kat iso da nga rodan ti makaam mo iti tiket. Wan bakag. Isudan ti makamaw. Naimbag nga raw ta na singpo ni Fiona. Ay, salbag yun di kastol. Ha? Apay nga paray? Kasla makaungungit ka may. Wan baray. Naaba kang ngamin manan iti sugal. Anya? Awan manan tinabati iti kwartak. Anyamat ng baray. Ay, unay kan paray. Idi pa lang ay bagbagak king kaaliklikam ngamin ti sugal. Awan mo't lang ti maganap mo dita paray. Awan pa'y tinapuutak abimak nang iti sugal paray. Iso nga isaradeng mo na ita. Di mo urayan ay na maipostam to amin na saan na mabalay na maiposta paray. Ibagbagak mo't ngamin kan ka a huston ti sugal. Huston ti sugal. Ngam itultuloy mo matlak na. Ala, pasensya kan bakal. Pasensya, pasensya. Awan matla ti serbina da ita pasensya. Gaputa ulitem tumulaeng. Ah, Sobra da ita nga ugalim. Awan apulos ti maisangput mo asidaan dagiti putot mo. Gapulaeng iti jaske asugal. ay, saanan maulit bakal. Kunak mo, anyakalaki din ayang. Di ka man nagsasaw iti kasta si Kapipito. Saan asao ti pakakitaan no di kat aramid? Bakit? Ala, pumanaw ka dito'y sangwanak. Ta mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. O anya, nalpas mo ka din dagiti ticket ni Pipito, friend? Basit lang in friendship. Siguro, malpasin itong bigat. Kasta ka di? Kat nasaya at angarod no kasta. Numalpas mo inton bigat, awaga mo ta umay na alaan. Ay, win Tapno nawaya ti panaglako na iti ticket sakbay ti aldaw ti concert. One friend. Awagak ni Pipito itong bigat. Hello, Fiona. Hello, Pipito. Imawagan, tata na patignibakin ka. Ah, anya day ta? Nalpas ko nga minan ti ticket. Umay mo kumaalaan ng diti pala intun malam. Kasta ka di. Ay, kawa na. Umayak nga umay. Umay ka, tapno marugyam mo itong tagla ko. Wan, Fiona. Rugya akong tagilakaw. Alamat na paray. Maminsan lang day tao. Gumatang kamatan ay tilako katigay. Manoya ti maysa paray. Sa kasulaang paray. Anya kalagi din ayang. Mala. Ikanak iti balor ti 2,000 paray. Apo, nagganas ang paray. Wan, tapno awan mo ti may bagbagam kanya ka. Ay na, dagitaman ti kayat ko kang gabaray. Mala, mabilang nga raw. Itit ko titiga mo. Agyaman ako naman na. Wala nyaman na paray. Oh, si Kamot Gayam Pipito. Wala na. Imaya, tao may kayo man lakwan ititikay. Ha? Anya ticket day ta? Tikay, para ko maiti concert for a cause para kinitatanggaw. Ha? Apay, agan ano ni tatang mo aya? Natulang nga may nana, natulang. San ang makangag? Plano ko mga ipacheck up kay. Kanyalaan iti earring aid. Ngamdakil mo ngami nagatad di ka sa pulan. Aniya? Iso na panunot ko tagpa-concert for a cause. Iso ba'y kumaama katulong. Iso gumatang kayo kumanana. Ala tagay kat para iti amam. Ikanak iti balor ti 3K. Tapnawan mo't ati maibagbagam kaniya. Ninalamat. Mala, mabilangan rin na. Itag ko titiki yaw.
Nakaragrag sa kita. Ha? Ay na, ado nga min, tinaglakwa kititikay. Kasta ya. Ikot na saya at kit di ano kasta. Tapno maipa-check up mo ni tatang ije probinsya. Un nga raw. Ayun gayam, kaano nga minan di exact date ti concert for akos. Umadanin na ba kag? Inton Sabado day dayag. Ayun gayam, mala, umay kaminto kadagiti ko kumarek. Un ba kag? Kan ilakwang mo tong ayda ititikay. Agyaman na ka talaga kada kayo Fiona kan Sandra. Ha? Awan anyaman na pipito, si kakit dimat. Maawan kayo timulong kanya. Kadyak amon ron niya teramidag. Amumatan, apakaragsakan mi unay ti tumulong iti padami a tao. Ayun gayam, kaano iti plano mapanang pa-check up iti amam? Ha? Ay, kwa? Itamo lang nga lawas, Fiona. Ay kaya nasayat, ano kasta? Planok tagawid di probinsya ita alawas. Tapno maipacheck up ko matan. Wan tapno maimbagan mo itong dilapayag na kaasiman. Apaw, nagganas mo din di pormamita, pare Pipito. Ay, un abaray. Apay, just aya. Anyan laki day. Kasla ka barbaro pa dito sa sapatos mo. Nay, branded ko naman. Ay, un baray. Amumatang kanya. Dak kaya tagsapatos iti lalakag. Anya? Ang mga no, di mo pa'y amo akabarbaro ti cellphone ko. Ha? At kita mga kami. iPhone ko naman. Ay no, naimbag ka pa'y pare. Ta nakagatang ka iti iPhone. Ngam siya, tay sagsi 6,000 lang ti cellphone ko. Ay, chip, angar lukas tawaray. Ha? Panagkurak. Dito lugar tayo. Kat lang tinakaboil ang nakagatang iti iPhone. Nilaki din ay paray. One friend, tay tamat din ako na ni ambong kanyak iti kalman. Anya? Sa palakunak, kat saan pa'y ana ipa-check up ni Pipito ti ama na ako na anatulang. Anya? Ay saan ang mabalin ti kasta nga aramid na? Agpa-concert for akos? Tapnula ang igatang na iti pang personal na? Ay nagalasmatan? Wan nga ron, nagastos nun samot tan tinaurnong akwarta para iti ama na atulang. Awaga man ni Pipito itamit lang. Kaya't ko makasarita. Diyak magusto na ita nadamag ko. Anya lakit din. Apay ngay lakay, manumot din alawas tinapalabas. Kat di ka mo lamapan ipa-check up ni tatang. Ah, Ang mga no agur urayin day jay kan ka. Adda ibagbagak, ngumha kalaeng aha. Anya ka matan Pipito? kuha bakit? Madanaga na nga rodan. Medyo sa anak mo tin ang makangag siya. Hapay ngay mo tin, ngasta. Anya? Agsakit mo tin dilabaya ko, bakit anay ko. Anya? Ay sus, amangan kit di mo inusikan tagtulang. Ay na, Pipito, nakababain ka dagiti tattao agimat gatang iti tiket. Numaamuan da saan mo pa'y ana ipa-check up ni tatang aging gaita. Anya? Ay no, matungpakan sakit din. Sa uak asao, ngem hala ang tibagbagam. Ay salbag kiday. Kasla di tatang ni Pipito dahil ti masapat ko. So talaga. Naimbag nga oras yung tata. Ay, kwa. Kastamot king ka. Sika ka din dita, Fiona. Ha? Uwan tata, siya nga ron. Kumusta kayo matang? Nasaya at man tamakangag kayo iti husto. Ha?
Ay, kitwad mo't balasang kaw. Awan mo't ti sakit tila payag kaw. Si kaki di mo't. Anya? Himayak, daw may kukumapasyaran na pipitaw di tabalay na. Ay, wala tata. Ala, in kayo nga ruten. Taumay kami manmat kini Sandra agayim ko inton malem. Naskel ang makasarita mi ni Pipito. Wanan kay tibain alalaki. Salbag ka kide. Apa yang mo? Bakit sini pa na malatan? Ada ni tatang. Imay si marungkar. Ah. Ada iya kusina. Salbag ka. Awan mati sakit tila payag na. Anyat kayat asawan da ito nga naramid mo, ah? Ha? Ay no, Pipito. Siya kunti mababain kadagiti tattao at timultulong para laang iti bagbagam ahiring aid ni tatang. Dalpas. Isuma lagayam akanayon ka ijay sugalan. Kan baro amin akawas, cellphone, kan sapatos mo. Tagayam, iso tinangar aramatam iti kwarta anaurnong. Ay no, nakababain ka talaga. Diyak ka mo na niyat aramidakan ka. Awan gayam. San ka gayam ang matalag si Kapipito? Ha? Kunak lakit dinupod mo kasapulan ni tatang mo ti hearing aid ngay bagbagam. Ngamsan gayam. Ha? Ay, iti ka ano man. Saan ang maulit ti palang tulong mikan ka? Ulbod ka. Fiona, saan kumama kasta? Anya saan? Nag-effort kami iti kastunay. Tako nam ngamin apara iti amam. Ngamsan magayam salpag ka. Ah, Isumin lagayam apasi ka baro ti usar mo. Gaputa isu tinangaramata iti kwarta na urnong salpag ka hindi. Di pa lang arot asika ti matulang. Tapno agnakam ka man. ano? Tapno sika ti ag-hearing aid. Saan kit nga agusar ka pa ilay ti sabala tao. Tapno mangluko. Nakababain ka. Ay, una yan, alawlawan ko at imulong kan kay di imay kay di balay. Si Kapipito. Nana. Kunaklaki din, nupod no akasapulan ni tatang mo ti iring aid. Nga masama gayam. Kundi pa concert por akus kapay. Nga masikamot gayam ti agnomar. Eh, pasensya kay ko man, Nana. Ay, sana nasaya at tayo nga inaramid mo, Pipito. Anya laangan nga, iti iba ka dagiti tao at imultulong kan ka. Di, pailang aron asika ti agtulang, tapno adagunggunam salbag ka. Ni Nana mo, saan kumama kasta? Kapod numat, di paila asika ti agtulang, tapno adagunggunam anang lukloko iti tao. Nakalaslastok ka pare. Kasta una pa nang ipalpalastog mo iti iPhone mo. Ngam nagtaod mo iti sana nasayaat. Ah, alnya kalinday tang ibagbagam paray. Among baray, nalaw anak lang ang te didiking ka iti 2,000 at tulong ko kuma iti amam. Tako na mo kami nakasapulan na ti hearing aid. Ngam saan mo gayam? Ah, pare, Di paila asika ti nagtulang. Tapno dugunggo naman naglastog. Di kalamabayin ka nagiti tattawa tumultulong keng ka. pare. Nagawan mo tinabayin mo, nagaramid iti kasne, pare. Kundi pa concert por akos ka pa'y. Tagayam, isugal mo lang. Nakababaing ka.
biyag mo. Bakit may... Makaammo ka sumango ka dagiti tattao akas taunay apong totdakan ka. Bakit tulungan ako, mama? Anya nga iti maitulong ko kan ka. No kunada nga isublim ti kwarta da nga intulong dakan ka. Isublim. Nakababain ka. Bakit awanin tinabahati iti kwarta? Anya, naisugal mo aminan? Ay kat makaammo ka. Ado nga min tiwagas tapno agkakwarta ka kuma. Ngam isupay laang matinapanunot mo apagkwartaan. Oh, anya nga ita? Aminan at tao, ibagadaken ka adi ka pailaag tuleng tapno addagunggunam anaglaslastog salbag ka kite. Ano niya? Iso nga uray siyak nga asawam. Iso met ti adday ti panunot ko. Di payla si ka ti agtuleng tapno addagunggunam. Hearing aid nga ibagbagam. Ay, matuleng ka kuma. Agusar ka pa'y iti sabali at tao tapno pagkwartaam. Mangibabain ka. Ala, huston, bakit? Ala, pumanaw ka. Tadyak kaya't amakikita ti panagruprobam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Apa siya manok nga inkulong mo iti krits, bakit? Ha? Manok at ikaaruba. Anya? Masurunak ta inaldaw meten nga umay dito arubayan. Tiniliw ko na. Ay na bakit? Agar-arabit ka mo. Amok amanok ni bakit pilang dayta. Partsekit din inton madamdama. Anya? Di da mo ngamin ammo nga ikulong dagiti manok da. Sa bawak man kit de. Sagpawak iti papaya ken bulong ti sili. Ay na, nagima St. George. Anya lakit din. Si kamot gaya, Mare. Agtutudong imay ka diti balay. Wen kumare, imayak ta dumawat ak kuma iti bulong ti marunggay yo. Ha? Ken na yun namutan iti bunga ti papaya. Ne, kasla agluto kan sa iti tinula, Mare. Ay kwa, saan mare? Uray isulaeng ti ilambong ko asidaan mi kinilakay ko. Kasta ay. Kating kalata nga la iti marunggay iti likod Kan manggaw at kamutan iti bunga ti papaya. Ay na, agyaman na kunay maray. Awan anyaman na, kumare. Amang ano nakita, di manok mi akakaiso na akawitan. Jay ka di nalaingag taraw. Wan, mapukpukaw nga minkad. Hindi pala na minsan nga aldaw asap-sapulan me. Nga mawan moten nga agawid iji balay. Sayang na jay, nood na ngala. Sapay nagdakkel kung naglaingag taraw. Huwag nga raw, barang ano agsublipay. Ay wala, parang saan nga interay tuwak, nga daima na. Aniya? Kitwain, amumut sa panawanan, kamsat. Orean niya, kit mabalin na mapukaw. Kanya laki sinaya. Ni nanapilang, tata? Wain, mapukpukaw di kawitan na nagdakal. Anya? Masaya nga na nga raw di si Dayjay amanok. Sapay naglaingag taraok no iti parbangaw. Kat, asino ngay nga tatinangala? Ay, saan na nga ron nga amaw? Saan nga tanga iso tinangisagpawan ni Maring? Ti may na dinawat abulong ti marunggay kung bunga ti papaya. Nay, ada ka di pagbagam tina. Ha? Kwa, awan tata. Awan!
awan na yan aya dagiti kaaruba. Apay mo nun aya. Ha? Naawan lang arudin jay manok ni bakit pilang. Di pa ila ikulungmet ni bakla dagiti manok na. Ha? Kaya't nansamot nga isarunok alamawan dagiti jaske a manok na. Unay gamot ng bakit. Isarsarak mo di bagim. Kahit basol da bulos mo't ngamin dagiti manok da. Kanayon nga umay dito'y arubayan. Partye ko na. Ala, magamo ka. No bilang tamaamuan da asika ti makagapo. Kadagiti mapukpukaw a manok. Saan da amaamuan tanalimo da? Nalalaing dakat ngam siya kon? Ha? Jak itulok anyalakit din ayak. Na, si Kamanan! Ay, uwan maray. Umayak ko mamanang dumawat iti bulong ti marunggay mo. Ken bunga ti papaya. Oh, kasla ka nahin kamatin ni agluto iti tinola, Mare. Saan mo't maray? Si kakit di mo't. Agasam man, agpadi ko ka kumamot, Kwa. Ay, uwan sige maray. Padigwan ka. Agyaman ako, Mare, Awan anyaman na. Si kakit di mo't. Ala, ingkan mangala iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya ijay likod. Kitam lang di asumi taamangan nung kagatin na ka. Nagrigat mutten a padaraan da ito'y amanok. Madlaw tumo nga minabakitanon. Kasla namin anon anaganak. Ay naku, Mare. Jack mo din makaura iti padigom kanyak. Iso nga imaya kun Ha? Ay na, makapakigtot kamot kumaray. Si kakit dimot. Sa anak mo't anak kabutbutang tapno makigtot ka. Mabait lang Apay, kasla upa mo't anataangan day taparpar tiyang, Mare. Wait, maray. Oh, apay? Amangan nga minumangag ti kaaruba nga daparpartik amanok. Kat ibagadan tumot apadigwak idang. Kasta ka di? Ala, tulungan nak nga ruden amang party kumaray. Taimay ka man. Bigbigat man nga imay ka diti balay, Mare. Wen kumare, salod-sudin ka lang kumano nakitam di manok mi nga upa. Ha? Apay? Mapukpukaw ka di, Mat? Wen nga rod mare, sayang tayo jay. Sapay no agitlugit ado. Anya? Nangisit tayo di manok kumare. Saan nga tangay sujay pinartimanan ni Maring iti kalman? Mare, ada ka di bagbaga? Ha? Kwa. Awan ko, Mare. Awan. Amangan no makitam to di manok ko nga umay diti paraangan nyo. Ipagamto kanyak ha. Wan, kumare. Ay na, nabarteg ka manen, Manong Ruben. Awan nga ron. Nabarte ka nga ta, iminuma ka nga ron, bakla. Anya? Ay na, madadahin lang ti kinagwapo mo kastalat na kanayon. Sagad di mo bakla. Kapot naman, gwapo ka. Gamiso na lang tamamartik ka. Anya? Ala, Hoston, saan mo nga ituloy ti uminom dito tersena? Ta saan ka matlaang nga ilakwan ni Tarak? Kasta ka matang kanya, bakla. Saan mat ajay imot, manong? Ngam, concern na klang iti health mo Sabi lang kung matamawata, Manong Ruben.
maring ti akin basol kadagiti mapukpukaw a manok ti kaaruba, tata? Ha? Apay anak ko nam ta? Kuha nga min, tata. Diyay mapukpukaw a manok ni bakla nga upa. Masiguradok ani maring tinang parti iti dayjay. Anya? Sa anak ang mabalin nga agbidot iti nakitak. Uray jib manok ni nana pilang ang mapukpukaw iti na minsan, nagpigsa ti atap ko nga isumutla ang tinang partikat. Anya? Idi nga min sapsapulan ni nana pilang jay manok na. Isumot ti imayan ni maring iji balay ang nagdawat iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya. Ay salbag ang maring. Tilar aramidin na. Mapanak nakaklaan nga iso talaga ti akin basol. Sa anak nga agpangadwa mangidanon kada bakla, kininana pilang. Aywan, Mare. Aminak asyak tinang parti iti manok ni bakit pilang. Anya? Uray jay manok ni bakla. Iso jay madama aparpartik idi na minsan nga imayam. Kan isumutan jay impadigokin ka. Anya? Ay unay kan, Mari. Apay kay anaaramid mo ti kasta kadagiti kaaruba. Ha? Kasanumat nga min asaan kong aramidan. Agasam man, inaldaw da nga umay dito arubayan may. Mari, Iso mga min tinaldaw ang makikita kapasalsali dito eh. Kok ako kok. Intinula ko na. anya? Kasano ngayon no maamuanda si ka? Katanya ko ma, sumbatak ka. Ha? Apay, mabuti nga kaya. Ay na, saan Mare? Saan? Anya lakit din aya. Basta gayam ti rason ni Maring. Iso basta latan pinartina ti manok ko. Wan, Mari. Nagrapaw matan arason na. Ti awanan ba na babay? Kasaritan to, Mari. Talaga kasanitak day jay. Kan saan lang nga day tataramida ken kwa na. Ha? Balsak tawanan bain. Payman. Basta gayam ti rason na. Aramidak ti aramidak. Tay bakak tumat kan kwa na day tarason na. Anyat kahit mo asawan, Mari. Basta, mas daw kan tulahan ko, Mare. Anyan lagi din. Saan mo nasyak di paglulukwan day jamaring? Tano syak di bumales. Masigurado at di na magustuhan ko naktumay. Anya? Oh, si Kamalan? Awan. Ay, saan nga lang? Ay na, manong. Nabartik ka manan? Ano nga lang? Oray na barde ka? Ingkari ka taglata di makas ito itersenam. Di mo ko naan nga itulo mo pa iti uminom? Saan man? Diyan kayatan. Ay, naulaw ang matan bakla. Gana, ad-ada maragrig na ti ulaw ko, no? Makikita ka, makaulaw ka. What? Well, ba't na tayo bagbagag? Kasi saan mo tinakumpleto tayo daw, no? Saan ka makita kan makasarita bakla? Anya langit di kaya? Kinilig naman ako ng todo. Ay, saan ka man ngagsausay ti kasta? Tat-adda, ama in-labak kin ka no kastalaan. Ano tayo mga sawan? San ka man siguro tulang? Tapos saan mo nang nagtibagang? Hay! Manong Ruben, ayan! Nasaya at tanakariingkan.
Adda nga min tinakaidanon kanyak, akanayon ka kano amap-mapan ijay tersena day abakla. Ah, Apay, gusto ka kadikan kwa na? anya ka rin na itong ibagbagang sigam maring. Awan man ti ado asaom si Karuben. Wan no saan laang ti isungbat mo? Unay kamatan, gaputa ka sa tindaron dagin ka, mamati ka dagos. Anya nga'y kumati isyo, no kanayon nakijitersena nga ron. Kanayon apaggatangan, anya lakid din na ya. Ha? Maamwak laang adda something yu iti day jay abakla. Makitam ti saan mo pa'y anakit kita, Ruben. Anya, Kunam siguro asaan ko nga amo asweet kayong agsarsarita no mapmapan kay jay tersena na. Salbag ka! Anya? Sigurado ka kali ti day tanga indanon daken ka, Mare? Saan ko pa'y matkit di asigurado, Mare? Ha? Ngam numapanek nakakapod no, nga adda relasyon da bakla kan ti asawa. Ha? Talaga abalsak da di abakla. Tiawanan bain, nakaalas abakla. Anya? Ay na, uray idanon mo kan kwa na. Sa anak ama butang ko naktumag. Ha? Anya lakit din ayo. Ala, tinasayaat. Kasarita mi daadwa. Tapno amuam, napudno tinaidanon kan ka, wano saan. Ha? Amom nga min, Mare. Nagrigat man ti anda kaap-apa na. Nagdagsan iti barukong. Isu akabayatan ana sa papay, urnusan nyo kit ni dayta. Tapno saan ako marupay. Ay, isu nga rog ti chismes dito ayan tayo ita. Ada ka no relasyon da bakla kan Ruben. Anya? Isu maglagayam at unggal mapanak gumatang ijay tersina ni bakla. Kanayon nga da ni Ruben ijay akong ditambay. Tagayam adda something da. Ay, unay iti kastang aramid da. Un nga raw, kaar-ariyak man dayjay Ruben ta pinatulan na tipada na alalaki. Kat no nagpintas mo gamin ni bakla. Uray ko na tayo abakla. Hatiw na pa, dagiti babay. Adayo nga min na napimpintas ni bakla ngam ni Maring. Ayun Ni Maring nga main, nagdulpit na kitay. Kaslasan na pa'y namasangot sa digas. Uwang nga raw. Iso ang nagsapol nila kayo na itinapimpintas ng isaw. Iso na lang tabakla. Awanan kay tibain abakla ka? Nagpuskal day tarupan. Come on, Maring. Mabidlaang ha. Ha? Anya ka dito parikot mo. Parikot mo ti relasyon mi ken ni Ruben? Ha? Excuse me with feelings and emotions. E di pinartimlat dagiti manok mi nga awan pakadam. Rason mo akanayon nga min amapan iya arubayam. Saan ka di? Anya? Ita, ama-amuam nga adda something iti nagbaitan kini Ruben. Irason kumatkan ka. Akanayon nga min nga umay dito ayan ko. Iso ati nagikwak mo ten para fair tayo. Anya? No manok ti tinagikwam. Ti asawam met kanyak. Amang ano di mo amo nga ayatan na unay ti asawam. Ibagakla nga tapno aware ka mat. Talaga nga awan babain mo. Ay, nakarkaro ka. No kasano ti kinawan bain ko. Nakarkaro ka kung naktuman. Kan may sa, nakuna ni Ruben kanya anak kasagan amang isina ken ka, tapnog din na kami. Ha? Saan ka siguro atulang, ha? Tapno saan mo anang nagtiimba ka? Laki din, tigas tatao. Dayta, ti maganab mo iti ugalim.
Sika analaing agparti di saan mo, manok. Nana, Aniya ngay ita. No manok ti tinagtagik kwam. Ti asawa mo ti kasukat na. nana, Nagturod kan tumong amin nga agparti di saan mo atarakan. Anya ngay ita. Balsen na ka ni bakla. Ngam ti asawa mo ti tagikwaan na. Gaputa ka naon mo't ngamin ama pandikirsina na. saan ko nga itulok, nana? Ura pa saan mo nga itulok no ay ayatan ni Ruben ni bakla. Anya ngay kumati maaramidam. Ay nanana, jak itulok. Inaklatan agkid daw iti pamakawan kin ni bakla. Tapno sardangan namutan ti asawa. Imaya, takayat ko ang makisarita kan kay tinasaya at bakla. No ti panagkunam, kat masyalakin ka. Nagbitot ka. Ha? Amom ka diya, kas taunay ti sakit tinakam ko kan ka. Manipod idi pinartim di manok ko nga awan ti kaamamok. Pangaasim, pakawanan na kumamatan Sardangam kumamatan ti asawa. Maasi ka kumamat kanya. Ay saan? Lakamam tinaramid mo kanyak. Uray manok laang tinapukaw kanyak. Dakkel apukaw ko dayday. Ha? Iso nga ganos ka ita. Tati asawa mati sukat na. Anya? Numauma akto kini Ruben. Ipasak to kini Nana Pilang. Ha? Kamay samot laday dyan na sakit tinakam na kan ka. Gapu iti manok na pinartim. Salbag ka babae. Yat adam pa'y tagparti iti manok dakin manok. Nukayat mo apagpapasaan milakay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.